एका अनोळखी जोडप्यान PWDच्या एका कामगाराक राती मडगांवां रावणफोंड केप्या रस्त्यार हल्लो करून लुटलो। सुकडो गांवकार राती मडगांवासान कामावयल्यान केप्यां ताच्या घरा वतालो। त्या अनोळखी जोडप्यान ताचेर खंय कोयत्यान हल्लो केलो। ताचो मोबायल फारायलो, सुमार 2,500 कॅश फारायली। ताच्या हाताची भांगराची मुदी काडपाचो यत्न तांणी केलो। सुकड्याक हल्ल्यांत बरोच मार लागिल्ल्यान हॉस्पिशियोंत घाला। धरून तेवढे घेऊन किती मारले कोयती मारले किती कडे मारला दोन कडे आणि कोणी तरी अटॅक केलो। एक बायल आशिल्ली, एक बायल्यान ताका तो गाडयेचेर येतालो, ताका बायल्यान आडयलो आनी मुखार वयता की आनी एक तेगे पार्टनर आशिल्लो, तेणी ताका हाडून दोगांनी सायडीक खंय तरी व्हेरून तेजे मोबायल व्हेलो, पर्स वयलें आनी ताची मोदी आशिल्ली पळय ती काडपाक ट्राय केली, ती व्हरपाक ट्राय केल्ली आसा। ताणें ताका खूब तरी जखमी केल्लो आहा, कोयते घेवन ते खूब तरेन जखमी केल्लो आहा। सडा जेलींतले बायल कैद्यांनी थंयच्या मेट्रना आड कागाळी सुरू केल्यात। मेट्रन खंय तांकां पिट्टा, तांचेर शेक गाजोवंक सोदता, तांकां इन्सुलार करता, गाळी मारता। मुरगांवची उपनगराध्यक्ष आनी NGO सवेराची वावुरपी तारा केरकारान सडा जेलींत वचून तांची चवकशी केली। तेन्ना थंयचे कांय बायलां कैद्यांनी ह्यो गजाली उलोवन दाखयल्यो। ह्यो गजाली खंय जेलीचे महानिरीक्षका मेरेन पावोवन जाल्यो। येता त्या नॅशनल गेम्साची तयारी म्हूण गोंयच्या कोचांच्या कामार आतां खेळा खात्याचो संचालक प्रभू देसाय स्वता लक्ष दवरतलो। प्रभू देसायाच्या अध्यक्षते खाला खासा समिती कोचांच्या कामाच्या दर्जा वयल्यान तांचें ग्रेडिंग करतली। कोण सारकें काम करना तांचेर कारवाय जावंक शकता म्हूण प्रभू देसायान प्रुडंटाक सांगलें। फुडल्या वर्सा नॅशनल गेम्स गोंयांत जातल्यो, ते फाटभुंयेर सरकारान कोचांचेर नजर दवरल्या। Go about evaluation in performance of coaches when there are not many medals coming to Goa at the national level? In fact, I have already devised the various components and parameters on which the performance of the coaches as well as the employees would be gauged, and I'm busy preparing the template which will go to the employees and the coaches. But as you have correctly said, winning medal will not be the sole criteria. Medals may come in about half a dozen or a dozen sports, but we have over 45 sports being nurtured in the state of Goa. So winning medal is certainly not the criteria. The involvement, the indulgence of the coach in his or her activities, the in-depth knowledge that is carried by the coach, the methodology applied by the coach in training, coaching, the type of conditioning the coaches would indulge the trainees into, all these aspects would be considered. It's going to be a very, very comprehensive evaluation. The whole exercise is being done to rule out the general criticism that is being done. Moment somebody takes the name of a coach or the coach's fraternity, the entire fraternity gets criticized, and people try to generalize. And in the first place, we will have to give them 3 months or 6 months time to improve upon their knowledge, attitude, skill, technique, their methodology of coaching. And if they still don't improve or don't undergo the required and the desired training, then the Sports Authority of Goa, the government will have to think about declaring them as redundant. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।